Bardығы Qadiyani olup ketdi. İsa paygambar ölgön, palan tükün, Kuday Anglizce söyleyt, Angliya şunday, Indiyaga barış gerek, palan tükün degenler özleri aytıp atat. Bir deke dersen, çuva hal şunday dedi deyt. Özleri o mu bilbeyt. Oşol bekingen, jaşiringen adamdan uğu olturup, Ahmadi olup geçti Qadiyani. Dünyadagi söz yeti var ötken alımdardın bardı olurdu kapır deyt. Allah Ta'alaga maqtollar aytıp, Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellemga salam salavatlar aytıp, andan keyin öçüp kalgan sebetти jandырып берген электриктерге ыраазылыгыбызды айтып, бүгүнкү сөзүбүздү баштайбыз. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, кимде ким адамдардын кылган жакшылыгына шүгүр айтып, ыраазылык билдире албаса, анда бул адам Кудайга дагы шүгүр айта албайт дейт. Ошон үчүн биринчи ошол адамдардын кылган жакшылыгына шүгүр айтып, адамдардын кылган эмгек мээнетин билгенди үйрөнсө, Кудай Таалам анын бардыгына жеткирет деген маселе. Урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү сөзүбүз тозок жөнүндө болмокчу. Тозокко барганда кимдер барат, кандай барат деген маселе. Анткени дайыма бейишти айта берип, ошол барбай тургандар деле бейишке, өзүн бейишке бара тургандай сезип алып, кеңиричилик болуп кетип, анан көп нерсе туура эмес жакка кетип калгандан бүгүн ошол тозок туурасында айтып берели деп атабыз. Tozok boyunca kanday? Hadislerdi karab göre turgan bolsok, beyiştin köpçülüğünde ayallar boladı eken. Bizde malumat var, tozoktun köpçülüğü ayallar boladı eken. Birok beyiştin köpçülüğü ayallar boladı eken, o şöyle uçuda başka bir hadislerde tozoktun daha köpçülüğü ayallar boladı eken. Emnege munday? Allah subhanahu wa ta'ala bul dünyada adamdı jaratat erkek ayalı kılıp. Ökönün köpçülük jeri okşoş, az el ayırması olot. Ayırmaçılığına jaraşa bularga жүктөлгөн кээ-бир милдеттерде айырмачылык болот, бирок негизги маселелер эмне окшош. Өкөнө тең 5 мал парыз, өкөнө тең арак ичкен арам, экөөнө тең зына кылган арам, жалган сүйлөгөн арам, экөө тең ажылыкка барат, экөө тең бай болсо закатын берет деген маани. Allah subhanahu wa ta'ala momunlarga dagы, momun ayallarga dagы beyişke baruga mümkünçülük berip, alarga sүйүнчүлөгөн. Birok mesele beyişte adamlar köp bolobu, az bolobu. Kimisi köp, erkek bayalыбы? Je tozoktobu dese, birinci hadis var. Bul gündördün bir gününde Hazreti Abu Hurayra, Peygamber'in sahabası, sahabalardan oturup muzakara kılıp, bilgen ilimlerin birbirine aytıp, mesele aytışıp atkan uçurda Hazreti Abu Bakr ayttı, "Avelem yekul Abul Kasimi sallallahu aleyhi ve sellem inne evvele zümratin tadkhulul cennete ala suratil kamari leyletel badri velleti teliha ala adwa'i kevkebin durriyin fis sema likulli imri'in minhum zavcetani isnetani yura muhhu suqihima min vera'il lahmi ve ma fil cenneti a'zabu." İmam Müslim rivayet kılan sahih hadiste Peygamber dedi, Abul Kasim, Peygamberimiz aytkan emes mi dedi Hazreti Abu Bakr. Beyişke girgen adam, en birinci girgen cemaat kanday olup giret dese, bu 15 gündük, 15 tündük tolgon ayday olup jarkıragan nur menen giret dedi. Andan kiyinkisi asmandagı en bir jarık yıldız kanda jarkırap tursa, oşonday olup giret dedi. Beyişke girgen adamdın janında ekiden jakşı hurul eyn jok degende sulu ayal bolat dedi. Bulardın söğünün içindeki çuçuğu etinin sırtından görünüp durat dedi. Hem görüngende aynekte bol degen emes, bul degen söz oşol adamdın ayaldın sululuğuna kabar verip atat deydi. Oşol ayaldardın özlörü, oşol dünyadaki ayaldın özlörü. Ve ma fil cenneti a'zabu, beyişte boydok degen söz bolbayt dedi. Beyişte bardığı juvayi menen bolat dep aytты. Anan mına uşuldu karap köre turgan bolsok degen söz. Bir erkek kirse, janında iki ayal koşulup girip atkan bolsa, anda beyişte erkeklerden ayallar köp degen mani gelip çıgat deydi. Demek beyişlerde oşol bir ayallarga berip turgan jakşılık hurul eyinlerge berile turgan jakşılıktan jakşırak jakşılık berilet deydi. Adamlar erkekler beyişke girse allarga hurul eyin, hur kızlar beriler eken. Bu ayallarga hur erkekler bolobu jok bu deydi eken.
десе жок. Аялдарга ошол хур кыздарга кожойке болуп, ошолордун ханышасы, султаншасы болуп, ошолорго башчылык кылат дейт. Демек ошол аял затына берилген жакшынакай ошол ар бир эркек экиден аял менен кошулуп бейишке кирет деди. Дегенде эле башка бир хадис бар. Ал хадисти Бухари Муслим риваят кылат. Я ма'шаран ниса тасаддaqna fa inni ra'aytukunna aktsar ahlin nar. О аялдар, силер садаканы көбүрөөк бергиле. Анткени мен тозоктогулардын көбүнүн аялдар экенин көрдүм. Садаканы көбүрөөк бергиле деп айткан хадис бар дейт. Элибизде, журтубузда, дегеле мусулман жамаатында аялдар тозокко көп түшөт. Анткени пайгамбар алейхиссалам ошол аялдар жамааты тозоктун көбү силерсиңер, садакаңарды көбүрөөк бергиле деп айткан хадис бар деп Бухари Муслим хадисин келтиребиз. Не болду эми? Ал хадис аялдар бейиште көп десе, бул хадис тозокто аялдар көп десе, анда ушул хадистерди кантип түшүнөбүз дейт. Мудаккик алымдар айтат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан кыяматтын белгилеринин бири базар көбөйөт деген. Кыяматтын белгилеринин бири кыянатчылык көбөйөт деген. Кыяматтын белгилеринин бири сойкучулук, зынакорлук, кадимкиде адамдар чыкырып, биякта зынакорлук бар деп чыкырат деген. Анан кыяматтын белгилеринин бири эркектерден аялдар көп болот деген. Ушунчалык деңгээлде 50 аялга бир эркек башчы болуп калат деген. Азыркы учурда бир эркек апасын карайт, карындашын карайт, эжесин карайт. А бирок кыямат болгондо аялдар өтө көбөйүп, эркектер азайгандан 50 аялга бир эркек карай турган болуп, ошолордун тамак ашын, кийимге чейин карай турган болуп жүктөлүп калар экен. Бирөөнү чыгарып берейинби? Бирөө машинасы ичеде экен, 15-10 деген машинени алып коюш керекпи? Алып коюш керек. 15-10 деген машинени алып койсоңуздар, Audi машинени кичине бизге мишайт этип аттыр экен. 15-10 деген Audi. Мына кетти, кабар жетти. Иншалла. Демек, кыямат жакындаган сайын ошондой болот экен. Азыр ааламдын бардыгында ошондой, ал эми кээ бир өлкөлөрдө ошол нерсе оңго жетип калды. Мисалы үчүн ажыга барганда, ажыгелер отурат, Индонезиядан келген ажыларды көрсөңөр, 50 аял 60 аялга бир эке кошулуп жүргөн болот. Алар ушундай. Түркиядан баргандар, Кыргызстандан баргандар, бизден Кыргыздын ажыга барганда эркектерибиз бир 55-60 болот, аялдар 40%-45% болот бизден. Кыргызстандын өзүндө аялдар бир аз көбүрөөк bizde. А бирок Малезиядан ажыга барганда карап отурсаң, бир кор аялды бир эке четелеп жүргөн болот. Эжеси, тайэжесинин кыздагы бирнеке куда ушунда отуруп көбөйүп кетишет бардыгы. Демек, кыяматтын астында аялдар эркектерден көп болот экен дагы. Эгерде эркектердин жарымы тозокко бара турган болсо, аялдардын дагы тең жарым тозокко бара турган болсо, тозоктогу аялдардын саны эркектердин көп болуп калар экен. Эгерде эркектердин жарымы бейишке бара турган болсо, аялдардын тең жарым бейишке бара турган болсо, бейишке баргандардан дагы аялдардын саны эркектерден көбүрөөк болуп калар экен. Мына ушул маселе, мына ошону урматтуу бир туугандар чечилип кетер экен. Бул эркектердин аз төрөлүүсүнөн эмес. Адатта башында эркек аял тең эле төрөлөт экен. Анан эркектер бошураак болуп, анан өлүп калат экен. Анан барып мушташып кетет экен. Мына көк жаңаттар мушташасыңар го силер да балдарыңа бириңерди мушташып отуруп. Ошентип өлүп калат экен. Армияга артта өлүп калат. Ал эмес депутат болуп атып деле өлүп калып ушинтип өлөт экен. Ошо кыясында бүт эркектер өлүп калды, катындар бар калып кетти мисалы үчүн. Эмне болот эми? Мына ошентип. Бирок кыямат жакындаганда төрөлгөндө дагы эркектер аз төрөлүп, аялдар көп төрөлүп баштап, ошентип ошол бир эркекке өзүнүн карай турган 50 аял туш келгенге чейин ушундай болуп кете берер экен. Ошондо урматтуу бир тууганым, мына ошондой абал келип калат экен. Айта турган маселе, хадистерге, шарият тексттерге кулак салганда аалымдар кантип айткан дегенди угуш керек. Бир хадисти таап алып, ошо хадис айтып ушундай экен. Болду, силердин тозокто көпсүңөр, силер тозокко түшөсүңөр деп эле катындардын баарын тозокко түшүрүп коюп, аялдардын баарын кыйкырып аткан молдокелерибиз толтура море. Айтыш керек, таксырым. Сүйлөгөндө мурда кичине китеп караш керек. Кичине илим алып алыш керек, маселени жакшыраак айтыш керек. Анткени мага көп эже карындаштар кайрылат. Ушундай хадис бар, ушу хадис айтып берип койсоңуз бизге, ушинтип эле тозокко түшөсүңөр деп эле биз ушинтип күйгүздү. Бу кандай деп ушинтип мага арызданып келгенден айтып коеюн дедим. Анан калганын интернеттен көрүп, анан бир туугандар дагы көрүп алар экен. Экинчи бир маселе, тахасуму ахлин нар.
Tozokko түшкөндөр biri менен biri uruşar eken. Жаңжалдашып, эки бет болуп, бирин-бири сөгүп, бири-бирине өш алганга аракет кылат экен. Мына ушул дүнүйөдө Кудайдан жөө качкандар, күнөөкөр болгондор, дүнүйө үчүн бири менен бири дос болуп, дүнүйө үчүн ынтымак болуп, дүнүйө менен чогуу жүргөндөр арам ишке, күнөө ишке, душманчылык ишке бири-бирине жардам бергендер кыяматта бири-бирине аладди душман болот экен. Караш керек. Азыр адамдар менен доссуң. Жума сайын аш жейсиң, саунага чогуу түшөсүң, аяка чогуу барасың, бияка чогуу барасың, айтор чогулуп жүрүп үлпатчылык кылып атасың. Ошол үлпатчылыктардын максаты эмне? Аллахтын ыраазылыгы үчүнбү же Аллахтан башка ыраазылыгы үчүнбү? Эгерде ошол үлпатчылыктын бардыгы Аллахтын ыраазылыгы үчүн боло турган болсо, мейли соода кылсаң, мейли жумуш кылсаң, бирок Аллахтын ыраазы боло турган болсо, анда дүнүйө акыретте ынтымак болор экен. А бирок андай болбосо, кылган ишиң дүнүйө үчүн боло турган болсо, анда кыяматта бири-бирине душман болуп кетер экен. Көп адамдар кылган иштери бирдей күнөө. Өкөтең процент жейт, өкөтең кыздарга, келиндерге, бойдокторго чогуу барат, өкөтең ондой кылат, өкөтең мындай кылат, өкөтең чогулуп, элдерди бузуп, душман кылып, бирин-бирин өлтүрткөнгө апарат. Айтыр ушуга окшогон иштерди кылат. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде Al-Ankabut сүрөсүнүн 25 аятында мындай дейт. Сумма яумал киямати якфуру ба'дукум би ба'дин ва ял'ану ба'дукум ба'да ва ма'вакумун нару ва ма лакум мин насирин. Андан кийин кыямат күнү душмандыкта, жамандыкта, алдамчылыкта, арам иште бири-бирине шерик болуп, бири-бирине дос болуп, бири-бири менен катташып жүргөндөр бири-бирин күфүргө чыгарат. Күфүр деген мен сени тааныбайм деген сөз. Эмнеге капырды капыр дейбиз? Анткени ар бир адамдын мойнундагы важип Аллах тааныш болсо, ошол важипти жок, мен Аллах тааныбайм деп неаматты, акыйкатты жапкан. Жанагы дыйканчылык кетмен дейбиз го, китман. Ошол жаап коюу деген сөз. Күфүр деген китман өкө бир мааниде акыйкатты жаап коюу деген сөз болот. Кетмен чапканда, кетмен нар жагысаңа жабылып калат. Чапканда. Ошол сыяктуу китман дегендей, мына ошол күфүр деген сөз акыйкатты жаап коюу деген сөз болот. Аяка барганда, эмнеге сага мен дос болдум экен? Сен менен бекер жүргөн экен деп, ошол достукту жокко чыгарып, бири-бирине душман болуп, ва ял'ану ба'дукум ба'да, алар бири-бирине каргыш айтышат. Эмнеге сени ээрчидим? Эмнеге сен менен дос болуп бирге ат жеп жүрдүм? Эмнеге сени ээрчип жүрдүм экен деп айтышат дейт. Ва ма'вакумун нару, силердин бара турган жериңер тозок, ва ма лакум мин насирин, силерге жардам берүүчүлөр дагы жок дейт. Демек адамдар, урматтуу бир тууганым, ушул жерде жамаатташ болуп, иштешип, дос болуп, ушинтип чогуу жүргөндөр бар, гап жеп жүргөн, аш жеп жүргөндөр бар. Мамилени бир чере карап алыш керек. Мамилени бир чере карап алыш керек. Ким менен дос болуп атасың? Эртең кыяматта достугун калабы жокпу? Кыяматтык достук дегени ошол акырет күнгө барганда бири менен бир урушпай турган, бири-бирине каргыш айтпай турган достук, мына ошол кыяматтык дос болот. Адамдардын бардыгы бирдей эмес. Кээ бир адамдар лидер. Адамдар жетелеп алат, төртөөнүн башын бириктирип баштап алат. А башка бирөөлөр булар ээрчигенди билет. Булар ээрчип алат. Айтор биздин аалам ушундай. Ээрчиткендер ээрчигендерден түзүлөт. Ар ким өз бетинче кетип калбайт. Илимде деле ошондой. Имамдарыбыз бар, мазхаб башчылары ээрчип кете берет аркасынан. Айтор ээрчип кетип атканда кимди ээрчип атам дегенди билиш керек. Абу Ханифаны ээрчип атасыңбы же багындат куктап калган Ешматты ээрчип атасыңбы? Имам Шафиди ээрчип атасыңбы? Же 4 хадис билсе, маселе айтсаң имам болгон интернеттеги шейх интернет, Facebook шейх дегенди ээрчип атасыңбы? Же бир газет окуп атасыңбы өзүң билбеген бирөөнүкүн? Деген суроо келет. Кимди ээрчип кетип атасың? Алла Пугачеваны, Майкл Джексонду же болбосо дагы кимди ээрчип атасың? Өзүңө кимди үлгү кылып алдым деген суроо сөзсүздө коюлат экен. Аллах субханаху ва таала Ибрахим сүрөсүнүн 21 аятында айтат: "Ва баразу лиллахи жамиан." Кыяматта ээрчигендер дагы,
Eğerçitkenler dağı tegiz Kuday'ın aslında açık gelet deydi. Faqala du'afa'u lillezine istekbaru. Oşonda eğerçip жүргөн, özü eğerçit albastan eğerçip büreni tuğrap жүргөн alsızlar boy götörüp kıyım bolup alardı eğerçitkenlerge aytar eken. Faqala du'afa'u lillezine istekbaru İnna kunna lekum taba'an fehal entum mughnuna anna min azabillahi min şey. Biz sizlerdi eğerçip jürdük. Oң jaka bassaňar oň jaka bastık. Sol jaka bassaňar sol jaka bastık. Sizler mine deseňer oşo dedik. Emi bugün bizge azap düşüp kaldı. Uşul azaptan kutkarasıňarby bizde? Ha kiçine jeňildet azap özüňerge alasyňarby? Biz uşulga düşüp ettelek, sizler de eğerçigen üçün düşüp kaldık. Kan emi azaplardan algıla deydi. Qalu law hadana Allahu la hadaynakum. Sawa'un aleyna ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Egerde Kuday Taalam oşonda ele bizge hidayet bergende sizler de hidayetke düşüp bizde elçime geleňer. Birok hidayetke düşkön emes ekenbiz. Emi baş durup vaydat dep kıykırabız bu. Jejünele savur kılabız bu bäri bir bizge hazır kaçıp bara turgan jerin özü jok dep al özü menen özü bolup kalat deydi. Oşon üçün sen tın çıkkan kiçini aldap maradör bolup je başka bir neke bolup je bir para kora alıp je uurdap adamlar iylep atkanda oşon akçaсын uurdap alıp korkutup alıp bay bolsa sen oşon akıldı adam eken dep oşonu kılgan erçiyi veresin. Sen kantip erçisin kiçine kursağı togurak göynegi jıltıragırak beti jıltıragan betinde mayı var. Üyü senikinen bir jarım karış biyi gerek bolsa ha uş yaşagandy bilet dep oşon erçiyi veresin. Pok jese pok jeysin, otko barsa otko barasın, oşentip jüresiz kıyamatka barganda al özün ailesin tappay kalat. Balang oşonday bolsun, atam oşonday bolsun dep oşentip ülgü kılasın. Anday tuura emes. Sen Peygambarыбыз aleyhissalam derçi. Adamlar mine kılıp atat kantip jürot işin bolbos аны menen. Sana elçi turgan jönötkön. Allah subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de ey Muhammed biz seni bütünde ağlamlarga ırayım merim kılıp jönöttük. Kudva ülgü kılıp jönöttük deydi. Demek adamlar jaşoosун taap alбай kalıp atkanda adaşıp kalbasın. Başka bir jaman biron elçi alбасын dep elçi turgan bizge Peygambarыбыз aleyhissalam berip koydu. Azır sen elçi atkandar, je biri çornuy bolup kıyım bolup, Moskvaga barıp alıp, oşol özünün tuğandarın, taňyşlaryny alıp, oşolordu urup, Rossiyaga apar, Tokoyga apar öldürüp, anan orsun janagıday milisiyasına satıp berip, salıp berip atkandar var. Uşul ayıldыкlar özleri koşun ayıl birin uşentip, Rossiyada uşentip janagı lölden batırçısa erin çabat bolup çağıp atkandar hazır bar oşo yerde. Özünün kızdarını öz zordukta atkanı var. Sen muga tiyip kettin, Tajik'e tiyip kettin dep, Tajik'e tiyip algo bir jerin berip attın. Sen ana uruvot tevele uruvotpayсың mı? Al bir adamga avratını kösötüp atkan eken, sen ağlamdı barına kösötüp jılaňaçta onu şarmanda kılıp atpayсың mı? Je ekinçi katın kılıp albasaң, je üçüncü katın kılıp albasa, je onu bakpasaң, gelip atasın, akasın oranı urup ne kılasın baykuştu? Avrupa'dan, Pribaltika'dan maşını alıp geleyse, anı maşinasını alıp al kötüne bir tep, pulunu alıp alasın sen batır olup. Sen özün emele kursağın toygonuğa, janagıda bir uyda 50 adam yaşagandan çıkıp, özünce kvartiraya çıkkana ekele jıl boldu o sana. Başka bir kapır, Kudaydı tanıvagan korduk kılıp, putun jalatkanda jala öyle jürdün gelen o. Emi özünün tuğanın, uluttaşın, millettaşın, özünün jerdeşin, Özbek menen Kırgız'ın oşakka barıp tonoп, oşakka barıp satıp atasın. Kimdi erçip atasın? Oşol sana korduk görsötköndөрдү görüp, oşolordu erçip atasın. Alar değerçi ve kıyamatta seni erçigenler senden baş tartat. Alar özlerinin probleması menen bolup kalat. Allah subhanahu wa ta'ala Gafir surasının 47. 48. ayetlerinde aytat. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ دُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ. Tozokta eğerçitkenler menen eğerçigenler aytışat deydi. Janjaldaşat.
Sen elçittin. Sen elçibegende bir yaka barbayt elem dese, bu seni kim elçi dep aytты deydi. Aytat, mına sen elçi tozokko düşüp kaldın. Emne bolot deydi. Dese aytat, sen emes, men dagı sen bara turgan jaka düşüp kaldım tozokko. Kuday Taalam pendelerin ortasına özün adalettүүлүгүн kılıp öküm çıkarıp koydu. Sen emi kançalık bana jaman aytsaң dagı masele çeşilbeyt deydi. Adamlarga taң kalam. Bana aytıp atat go, oşentdi go, men garantiya berem dedi go deydi. Bir elden bekinip alıp, o үйүнүн burçunda sabak bergen, özünçe katta alım bolup ketkenler var. Televizyondan çıkkandardın, gazeteye çıkkandardın bardыгы ol bilbeyt, bul o onday munday dep, tolku özün maktap sabak bergenler var. Ne dese, mına men aytıp atam deydi. Oşonda жерге barganda men aytıp atam degenlerin eştekege jarabay kalat. Sen baratın tozokko men dagı baram dep oturup beret tuğanım. Oşon üçün андай bekingендерден ders alba. Al, özün eleke salgan jeri jok. Erkek bolsa beyaka çıkıp eleke salsın. Aytkan adamlar tuğra kata dep tandap bere turgan bolsun. Bekinip alıp men kıyımı prosto beni çıkarıp aytçat, antip atat, bintip atat dep bekinip, anan paypaka mastart, onday kıl, munday kıl desene masale aytıp beret, kim dese men жооп берем deydi. Onun kıyamatta emes, hazır adamlar bastan çıkıp açık aytkanda жооп бере албайт. Ol sana törtöңө bekitip alıp, sana şeyh bolup, sana Abu Hanife bolup, kıyım bolup atkan gervezi. Al kıyamatta vapşe sana жооп бере албайт. Oşon üçün dinine amanatka beken bol. Tişin orup kalsa doktorga barsaң, tandap halatı tazarağın karaysın. Kıçkaç dat basıp kalgandan koy, bunun özü boyt deysin. Kabineti tüzügürak bolsun, bir doktor degen жазуусу olsun deysin. Atkanan janına oturup alıp tişini julup berem dese, koy başımı orutpa deysin sen. Elem din meselesine kelgende kim aytsa bol dep taşısaң boldu, oturup sana mesele aytıp berip, onu kata, bunu kata, mına meniki tura, men жооп берем dese, bul жооп берет eken dep işenip kete beret. İşenbe, al жооп берем dep ayta beret. Erteң barganda özü dagı özüne, sana emes özüne жооп бере албай kalat. Oşon üçün dinini aman bol. Hazreti Abdullah İbn Mübarek Marwazi aytar. Ad-dinu amana. Din amanat. Kimden alıp jatkanыңарды karagıla deydi. Dari içip alsang ölüp kalasın, öldün boldu. Anstel ölet boçun barıbır. Jaşı uaktılı. Biro kata dinge düşüp alsang, akidan buzulup kalsa, kapır olup ketsen özün bilbey kalıp, tübörükö tozokko düşüp kalasın. Mına oştu Karasuda, Kaşgar Kıştak degen jerde tuğandardın bardыгы Ahmadi olup ketti. Bardыгы Kadiyani olup ketti. İsa Peygamber ölgön palan tükün, Kuday Anglisçe süyleyt, Angliya şunday, Indiyaga barış gerek, palan tükün degenler özleri aytıp atat. Bir deke dersen, çuvaqa şunday dedi deyt. Özleri o mu bilbeyt? Oşol bekingen, jaşiringen adamdan uğu olturup, Ahmadi olup ketişti Kadiyani. Dünyadaki söz yeti var ötken alımdardın bardыгы olordu kapır deyt. Kapır. Keçe bir öldü. Kayaktan baştalgan, oşo Keminden, Bişkekten çüydön, Kemindin rayonun baş imam hatibi Pakistan'a davatka varam dep aeroportga barıp, anan jürjü dep elçitip alsa, elçip barıp, Kadiyanilerdi madrasasına girip ketti. 3 yıl okup gelip Kadiyani olup, azı Kırgızistan'a jayıp, buna Oştun Kaşgar Kıştaktın bardыгы azır Kadiyani, bardыгы emes, köpçülük Kadiyani olup, anan biröz toğuğa kılıp çıksan atı öldürüp alıp, anan çoğuğa öldür degenden öldürdük dep, oşentip aytıp basıp jürödü. Men aytdım, o Siriyada bok bar mısın? Otur bu yakta. Adamın bari bir yakta kapır olup, uşoğa sen davat kıl. Senin cihatın davatta. İlimde de aytsa, çoğagacı Siriyaga bir yakta cihat kıl dep aytdı. Oşoğa cihat kılıp, mına bizde öldürüp koydu dep, da oşo bir Ahmadi kapır çıkıp alıp gazetten interview berip atar. Emi öňüň karasaň, uşo öňünden men tozokkumun degen жазуусу görünüp turar. Huda saktasın. Oşon üçün kimdi erçip atkanыңарды karap bilgile. Bizim damla çukur gapirat, bizim damla ona kaytat, buna kaytat de oturup, anan kayaktaga bir efendilerin sözüne girip oturup, kıyamatga barganda saňa emes özüne жооп бере албай turgandaryň sözüne girip ketmeginiň. İlimine işengen adam açık çıkıp kıyqırat. O katın adal bolsa köçege oturup je, minege bekinesin. Agar kaysıl dünyada dinge en köp erkinlik berilse, oşol bizde. Al emes, Mekke-i Mukarramada meçitte minbarga çıkkan adam söyley turgan sözün жазıp gelip birisi okutup keyin çıkıp okup beret. Men 10 yıl okugam o şerde. Mekke'de menden köp okugan bu SNG'dan na Kırgız, na Özbek, na Rus çok. 10 yıl okugam Mekke'de. Bizde
Kele aytып ойлоносуң, мен сүйлөп өткөндө бияка ачык озон келе барып сүйлөй бересиң. Ушул жерде бекинип айтып аткан болсоң, анда демек сен илимиңде мандем бар. Этият болуш керек. Жашырып келген кагазын, жашырып келген нерсесин жок, ачыкка чыгып айт. Алданып калабыз. Мен жооп берем десе ишенбе. Ушул жерге жооп бере албайт, кантип оякка жооп берет барып? Allah subhanahu wa ta'ala Ahzab surəsinin 66-68 ayətlərində aytır. Yawma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Alardan başı menen tozokko түшүп, tozoktu ala saldırıp atkanda kандай gana başыбызга бале түштү. Ошол учурда болгондо Аллах Таалага, Аллахтын элчиси Мухаммед пайгамбарга итаат кылып, ошого моюн сунуп, мусулман болгонубузда кандай болот эле я? Дүнүйө деп аны ээрчидим, муну ээрчидим, намазым жок калды, башкам жок калды, бактылуулук ошондо экен дедим, бактылуулук аялдын көчүгүн дедим, аялдарды ээрчип жүрдүм, жок депутаттыкка кетип калдым, жок бул экен деп дордойго бардым. Аякта эмес экен го. Бактылуулук Аллах дээрчигенде, динде, пайгамбар дээрчигенде экен. Мен кыргызмын деп кыргыздардын башын бөлүп, башкаларга каршы куруп, ошо кыргыздар кыйын деп, ушинтип айтканда экен дедим. Анын дагы жардам бербей калды. Ушу манас атабызды Кудай кылсам, ошентип экенбиз дедиң элең, манас атаң өзү сага жардам бербей калды жерде. Же өзбектер ушундай экен деп, ушундай кылыш керек экен дедиң элең, анын дагы пайда бербей калды. Пайда Аллах Таалага жана Мухаммед пайгамбарга, яни динге итаат кылып, динге баш ийүү экен. Анда башка нерсенин бардыгы сени толук бактылуу кыла албай калат экен. Мына тозокко түшкөндө айтат ошондо. Ага сен айтпайт. Айта бер, мындай болуш керек. Кыргыздардын өзүнүн дини бар. Биз теңирчибиз, келгиле деп тозокко түшө тургандар айтып отурат. Ала тозокко түшкөн айтат ошондо ката экен деп. Ага чейин сени ишендире берет. Ага чейин сени ишендире берет. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Allah aytат, o Kuday Taalam, biz özümüzdün törölörübüzdü, özümüzdün kıyın galus takkan jakasını buup tagıp alıp, kıyın bolup akıl үйrөтүп atkandarыбызды, özümüzdün katta çoңдарыбызды ээрчидик. Ошолор adaштырып жиберди bizdi дейт. Televizordan çıkıp alıp appak bolsa akıl үйрөтүп atkandın үйүндө расуа. Катыны ойношу менен сүйлөп жүрүп аткан болот, сага телевизордон акыл үйрөтүп атканда, кантип жашаш керек экенин үйрөтүп атканда, акыл айтып парламенттен сүйлөп атканда, анын кызы ким менен эмне кылып жүргөнүн билбейсиң сен. Жеп аткан кийими, кийген кийиминин бардыгы арам, бирөөдөн пара алган, коркутуп алган. Согуш болгондо өзү жаздып алып кайра бербей койгон. Ызычы болгондо. Ошонун баарын кийип жүрөт биякта. Үйүнө кичинеге китеп иштеп коюп, хизип иштеп коюп туруп, барып коркутуп, сенден пул алган. Сага акыл үйрөтөт. Сага катта болуп, чоң болуп көрүнөт. Жок антпе тууганым. Сен адамды ээрчибе. Сен Аллахты ээрчи, Аллахтын пайгамбары Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ээрчигенде ошондо гана туура ордуна келесиң. Rabbana atihim di'fayn min al-azabi وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Giyin ayla getip kalat. Sen erçidim elem. Çıkar meni beyişke desen, al özün aylasını tapmaya kalat. Ne kılat degen ayla yok, o Kuday Taalam. Ne kılış gerek emi? Uşullarga lanet ayt. Sen uşullarga azap ekese kılıp ber. Eğer uşul bolboganda men turujulukka düşöt elem. Uşundan göre eşmattet davetke çıkkanda tüzük adam bolot elem men. Men bolu ereket bolup kettim, çornuy bolup kettim men. Men apiris bolup kettim, men kasabati kisavur kispiriş bolup kettim men. Oşogo buga ekesi azap ber dep dua kılat eken. Demek tuğandarım, kim menen dost bolup atasın, kimdi ээрчип atasın, kimdin sözünü okup, kimdin kitabını okup atasın, oşogo bir mani verip, oşo nersege göz salıp koyuşun sana gerek bolor eken.